leng bagi arteli ki free kick haka jingala kai persya ya ka Real Madrid thau record sendon u Declan Rice jongka Arsenal haka history jongka Champions League ngipriang skaba ya pi barok ki paralok ki baju ij baju kersyan ya ka channel nakapor sikapor ke jingkerpat ki paralok ki bampat daban subscribe lada pisko tenat ki video haka ka channel skaba pan ajing kersyan da ka share like bar kamtam ban subscribe kumba barok nangi ngitip ya kane bahaka jingala kai first leg quarter final haka Champions League hapdeng ka Arsenal persya ya ka Real Madrid haka ka jingala kai ka Arsenal kalala ban panem sok halayeng jongka ya ka Real Madrid hadu dalai lanot goal bat menta ka Arsenal kadang up setang ya ka second leg halayeng jongka Real Madrid hato lakan ya orang leem ceka semifinal haka ka Champions League jong menta ka ayom kumta ka Arsenal haka ka jingala kai first leg jongka urang ya lakai ubah syakamat jongka kata u Declan Rice ulaya ban tap hado arteri ki free kick haka ka jingala kai persya ya ka Real Madrid haka ba u Declan Rice ulaya ban tap ya ka free kick ka ba itnat haka medit ka ba san pepra bat ka ba kam itnat shushu ban ya kane kadai haka medit ka ba nyu peu leng ba kene ki arteri ki free kick u Declan Rice ula kelalang u hero naka benta ka Arsenal haka ka jingala kai jongka persya ya ka Real Madrid kumta leng ba kene ki arteri ki free kick jong u persya ya ka Real Madrid u Declan Rice ula thousand ya ka record haka history jong ke Champions League haka ba tang ma u Marway urang ya lakai football kat hado menta u balio bantap arteli ki free kick haka ju ka jingya lakai haka knockout stage jong ke Champions League namar kat hado menta omdon uweiro urang ya lakai football haka history jong ke Champions League u bayo bantap arteli ki free kick haka ju ka jingya lakai haka knockout stage jong ke Champions League Henry tang u Declan Rice Marway u balak banle ya kata haka jingala kai jong meneka step persya ya ka Real Madrid bat kalong ke ka bakrau bat ka badon nam tam ya u Declan Rice haka ba ula thousand ya ka nek record haka jingala kai jong persya ya ka klub ka ba klan bor tam haka dau ba Europe bat ka klub ka baleo banra bon tam ya ka Champions League haka history jong ka football kumta kan salong ka burom ka bakrau ya u Declan Rice u balak bantau ya ka record haka jingala kai jong persya ya ka Real Madrid leng ba kene ki arteli ki free kick u Declan Rice kat hado menta ulaya bantap hado hendru teliki gol bat pratri ki assist haka ka Champions League jong menta ka ayom kublai shibon ya pi barok ki paralok ki baju ij baju kersyan ya ka channel nakapor sikapor ki jingkerpat ya pi nang ya kersyan shosho ya ka channel kenang bangin la ban penmi shosho ya ki video nang ne shakaman kublai shibon ngin skendopat haka we ke video